Hello guys, nizere ko mumeze neza. Noneho ubu tubazaniye game. My God. Uyu ni imikino nyine igiye itandukanye murabizi hano mu Rwanda, iyi mikino ntabwo yemewe kuba iri mu ma branch cyangwa se mu nzu zigiye zitandukanye zikina imikino y'amahirwe. Ariko ubu ngubu iyi mikino nubwo byaciwe kuba byashyirwa mu mazu runaka, ariko hari ukuntu nyine bisigaye bigira ute bikinwa online. Nk'uko uri kubona hano nyine ubu ngubu, mbere wagenda ukajya gukina ukajya mu nzu runaka, abantu bakavuga ati uriya muntu asigaye akina iryabarezi cyane, bitewe n'uko uhoramo. Ariko no kuri telefone yawe wagira ute wabikina kandi bigakunda mu ibanga rikomeye cyane. Bikinwa gute rero? Mbere yuko nkwereka application ushobora kubikuraho ukajya ubikina, ngiye kumanza nakwereka buryo ki bikorwamo. Okay? Nk'uko uri kubona hano kuri screen yawe, iki ni ikiryabarezi nyine dufite. Ushobora kuba warakibonye iyo ugiye mu nzu babikiniramo runaka, ariko aha ngaha bishobora kugucanga. Reka duhere hehe? Reka duhere hano hejuru. Okay? Reka tuze duhere aha ngaha. Aha ngaha urabona ko hari 30, ni amafaranga 30 n'ubundi. Ntugire ngo ni ibihumbi 3 dufitemo nk'ibisanzwe uzi. Nakubwira impamvu ari 30 atari ibihumbi 3. Noneho hano amafaranga wariye aza hehe? Aza aha ngaha. Okay? Then aya ngaya nayo washyizemo, ayo wariye aza hano nyine kuri bonus. Then ibi bikubo byo, ibi by'aha ngaha byo murabizi nk'ibisanzwe nyine, nimba wari usanzwe ubikina, ibi ngibi ugize ute urabizi. Okay? Then reka tuze hehe rero? Reka tuze hano munsi. Urabona hano ahantu hari udupome, hari inyenyeri, utubuto nyine tugiye dutandukanye na bare. Urabizi nyine ibikubo byabyo. Noneho impamvu nakubwiye hariya hejuru ngo ntabwo ari ibihumbi 3. Aha ngaha biterwa na hehe? Na hano handitse credit. Aha ngaha urabona harimo 10. Okay? Ubwo nimba ari 10, amafaranga uri bukine aha ngaha hejuru, bivuze yuko urakina igiceri c'10. Okay? Twari tumenyeye bya bindi bijyamo 100 kuzamura, nyine hari n'ibijyamo inoti. N'iki ngiki nacyo kijyamo inoti kuko iyo useyemo 1000 haba hagiyemo inoti. Then iyo ushaka rero guhindura amafaranga uri gukina, uraza ugakanda hano handitse credit. Then urabona hano harimo amafaranga agize ute agiye atandukanye. Aha ngaha harimo amafaranga agiye atandukanye. Muri amafaranga agiye atandukanye rero harimo 10, harimo 50, harimo desa, harimo 1000, harimo ibihumbi 5, harimo ibihumbi 2, harimo 500, then harimo 100, harimo na 20. Aha yose ni amafaranga ugenda ushyiramo ukagira ute ugakina. Then urabona kuba twebwe dufite impamvu nababwiye dufitemo 30, ni uko twakanze hano muri credit y'10. Reka dushyiremo 20 turebe. Urabona 20 byahise bigabanuka hasigaramo 15. Nidushyiramo 100, urabona dufitemo angahe? Amafaranga 3. Hano ntabwo ari 300. Then bitewe n'amafaranga ushaka, ari 300 bitewe n'uko twagize ute twashyizeho 100. Then nidushyiramo desa urahita ubona ibiri biwe. Nidushyiramo 1000 urahita ubona turahita dufite 0. Amafaranga yose ushaka uyagira ute uyakura hano. Noneho ubitsa he? Kuri account ngiye kubereka mu kanya, kuko amafaranga dufitemo yo urabona ni 300. Ni aya ngaya ari hano. Aya ngaya ari hano hasi munsi y'inyenyeri niyo dufitemo. Reka mbereke rero iyo application. Nabiza iyi application benshi mushobora kuba munayifite muri telefone yanyu, ariko muyikoresha ibintu bigiye bitandukanye. Iyi application rero ni iyihe? Kanze dusubire inyuma. Okay? Urabona ndakeka niba ugeze hano application wayibonye. Okay? Iyi application ndayindi ni Bet Power. Bet Power
murabizi uyikoresha kenshi uri kugira ute, uri kubetinga imikino igize ute, igiye itandukanye. Akenshi iyo ukiyifungura uhita uhingukira kuri dashibodi imeze uku nguku. So iyo umaze kugera hano rero ushaka kwikinira ibi byabarezi, dore ko babyise ni ibiryabarezi nyine, ubwo sori ntabwo ngwise umurezi. Uza hehe? Uza hano, urabona harimo imikino igiye itandukanye myinshi kandi okay. Then kugira ngo ubone iriya mikino y'ibiryabarezi uza hehe rero? Niho ngira ute, niho ngiye kukwereka. Then urahaza ugakanda hehe? Urahaza ugakanda hano kuri mayibeti. Ndabona ahantu twakanze ahangaha kuri mayibeti. Then ukaza hehe? Ugahita ukanda hano handitse kasino, urahabona neza. Then ukagira ute, ukahakanda, uhita ubonaho imikino igize ute, igiye itandukanye. Urabona harimo utudege, ndabizi n'akadege ushobora kuba waragakinnye. Urabona harimo na sipini gemu. Iyi ngiyi ahangaha niho hari iki, niho nibyo byabarezi tugize ute, dufite. Ibi ngibi sori gatoya, ibi ngibi nibyo dufite. Urabona dufitemo ibigiye bitandukanye. Dufitemo iki ngiki, akenshi ndabizi nicyo abenshi bari bamenyereye. Kanze tugifungure turebe, dukineho turebe. Okay. Urabona ni iki ngiki, reka dukine. Urabona dufitemo, turagiye kugitera cyose. Urabona ni iki ngiki, nicyo abenshi bari bagize ute, bamenyereye. Reka dukine turebe. Uri kwati tayari ndamufashe ndamuriye ko we are the stars in the night. Ale, ale, ale. Hear the people smile. Oh Africa, forever we shine. Oh Africa, we rise. Voices reach the sky. Hear the people smile. Tuza kwakanda gutya, hagiyemo kabiri gatatu gutya. Ariko iyo ushaka kubisiba mu gihe wibeshe ku bikubo, cyangwa se ushaka guhindura amatushe wari wakinnye, ugira ute, uraza ugakanda hano kuri tushe rya diriti ahangaha. Then wamara gukanda hano kuri diriti, ukagira ute, ukabisiba. Urabona kwahisemo 0. So guys, nimba hari icyo video uri kubona iri buze kugufasha ku bijyanye na bino biboro, ntabwo icyanzanye mu munsi ari kugushishikariza kubikina ngo bikugire imbata yabyo, ahubwo nimba uri kumva wari warabuze ahandi hantu wajya kubikorera, tayari wabikorera ahangaha. So nimba ari ikindi wumva ushaka kutubaza, watwandika muri comment tukagusubiza. Ciao ciao, reka tuze kubona muri video ziza gukurikira.